Hajdemo se igrati! Pip i Popi. Snježni treneri. Mila, pozdrav! Mila, vidi! Joho! Joj, bila sam puno brža od tebe. Ne, ja sam bio najbrži. Ti si Popi Sporić. A ja sam Pip Brzić. Vuš, vuš. Vuš, vuš. Joj, Mila, sviđa mi se tvoj stvor. To je snjegonosorog. Drago mi je, snjegonosorože. Sviđaju mi se vaše sanjke. Dođi, sanjkaj se s nama, nizbrdo. Da! Nisam se još nikad sanjkala nizbrdo. To je lako. Naučit ćemo te. Da, bit ćemo tvoji treneri. Dođi. O, dobro. Dakle, krećemo. Ja sam trener Popi. A ja sam još trenerski Pip. Počnimo sa zagrijavanjem. O, da. Skok, noga, skok, noga. Skok, noga, skok, noga. Skok, noga, skok, noga. Noga, skok. Ovo je najbolje zagrijavanje. Tresi nogu, tresi ruke. Tresi nogu, tresi ruke. Tresi nogu, tresi ruke. Odgramo te jače zagrije. O, da, noga. Tresi nogu, skok, tresi ruke. Tresi nogu, tresi ruke. Dobra ideja, Mila. Prijeđimo na obuku sa sanjkama. Da, dobro. Dakle, klekni sprijeda, idi vuš, vuš. I onda ćeš ići super brzo. Što? Vuš, vuš. Sjedni straga i ići ćeš puno brže. Ovako. Vuš, budi naprijed. Sjećaš se? Naprijed. Pa klekni. To je stil Pipa Brzića. Sjedi straga. Sjediti straga je bolje, Pipe. Ne, Popi Sporić. Treba klečati naprijed. Ne, to ti radiš. čekajte, Ja sjedim straga i to je najbolje. Klekni pa ćeš biti vuš, vuš. Treneri? Kako da upravljam? Maknite se s puta, gospođo Nosorog! O ne! Jedna gospođa Nosorog. Pomoći ćemo ti popraviti je. Vidi moju snježnu loptu. Postaje sve veća i veća. Evo ga. Tap, tap, tap. Napravit ću je stvarno okruglom i mekom. Popi, daj da zarolam veću. Pipe, budi miran da ju izgladi. Ne. Hej, moram ju izgladiti. Valjaj. Popi. Učinimo to na moj način, gospođo Nosorog. Ne radi to. Da, pusti da je valjam. Popi, makni mi se s puta. Pipe. Vidi, za njezine oči. Nisu li sjajni? Popi, kamenčići su najbolji za oči. Vidi. Ne, moji žirovi su predivni. Ne, vidi. Tada. Mila, što ti veliš? Sad je lijepo tiho, gospođo Nosorog. Tvoje je baš dobra. Kako si to uspjela? Lako. Slušala sam samo jedan glas. Moj. Nije bilo samo tapše pipe valjaj Popi, tapše pipe valjaj Popi, tapše valjaj Popi, tapše valjaj. Ja sam stvarno govorio stvari dok si ti govorila stvari. To smo radili kod poduke i sanjkanja. Možda zato to nije baš palilo. Možemo li opet probati s podukom i sanjkanja? Što vi velite, gospođo Nosorog? Mi velimo da. Juhu! Dođi!
upravlja. Vuš, vuš. Pravi si ti, Pipa de Pip. Priprema, pozor, Sanjka! Joj! Naprijed, Mila! Juhu, bravo! Treneri, niste mi rekli kako da stanem. Nagni se natrag! Sjajno sanjkanje, Mila! Da! Hajmo se sad utrkivati! O da, 2 tima od 2. Ali samo nas je 3. Ajmo! Vidite, gospođo Nosorog, ovako se upravlja. Desno, lijevo, Prevoditeljica Kristina Bedić. Glazbena suradnica Barbara Kajin. Glasovi i pjevanje Neon Kovač-Batir, Ana Lipovec-Fraculj, Ilija Vujić, Priska Ugrina, Miša Kekin, Bartol Jakir. Tonski obradio Siniša Tvorić, redatelj Robert Bošković, producentica Zrinka Jelavić-Kasumović, odabrala Morana Botica. Obrada Hrvatska radiotelevizija.